Fitri. Maka ada kendeng liwana pujiku nah. Lemah apa ang keling itu mun maka ada putus. Ditongan na laka kesempatan jelaskan. Disedih sengaleku. Merendu kawaseng Pak Jomblo Fitri jadi kena kesempatan aku dekati. Tapi di sisi lain itu buah aku mitra Rahma. Hai. Lundra ni biasanya si pojingan utajeng. Mana kapain ulolongan. Mapadi mako pala iku seleki he. Sabar akjeng. Makwetom ya sa kehidupan. Kada menyamangi, kada tu mapediki. Jenoy mo galo lada. Pamegemak kun relenge. Yeh, macam ku tu mana nak? Painyi ku rasakan ni. Memang mega makun relenge. Tapi Fitri metomi poji. Napa ni? Belum tentu kemakun relenge lo kuya. Ito si Roy bawang. Pak nemu Fitri dale muto na lo mewak si Poji. Tapi ku masalah pedih, ya pura mata bola. Diam. Kamu tidak usah mengeriku soal cinta. Kamu tidak merasakan apa yang aku rasakan. Setelah sekian banyak perjuanganku selama ini, ternyata akhirnya aku ditinggalkan. Sedih. Oh, macetongeng itu Rahma. Pak mana kata pemak bahasa? Umalira sisar oleh ku he. Usi malira pediku. Wah, ciceng. Lo kumate? Hi, nama bongo-bongo metom mak. Masa kedua metau lupa. Nadi senang. Cah, wasa to ni lo tong ko. May pala ito leso na. Hilafam mo kumonto ko. Hei, te boleh cok? Boleh kan mak biasa aku Pak Ustaz. Heh, seragam Messi boleh mak biang? Iko pa ustas mo kutanasi. Nengra bawas itu. Iya Pak Ustaz 5 meter tai ku dong gom. Dia keraton ka tu. Mukona kuna Ada tu. Pak Ustaz, ini jaga persata. Mana kata perkara? Nama aku tanam aja Diputuskan ke cewek na apa aku ya Pak Ustas. Asa misa meto mena na pakar ke meto. Nilai ka. Jame mewah, pagalo tora ana. Untuk dia menambah pedih lada. Sandai nama pedih tetap na mewah. Iya je mewah pa ya kerana he. Hamai, kuita tempomu. Di nangi gara-gara makun remu kera. Urene lemah. Aku masuk Pak Ustaz. Masa ngawurnya lemah. Iya kok, wapisnya ini aku ketaku. Mete lesun aja nama kebaca. Pak Ustas, lesu kalau dah. Ya, lihat sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nana itu ngeng. Gara-gara cewek nak kera lebih repada ya. Dia gaga cewek, dia tuh gaga Sarah. Jadi meraih tuh Jan. Lo nang siapa makun releng itu kumupu Fitri berharap lo mupu sama lelung. Oh, mana sih itu? Tetawa gang kangulen. Peku-peku cerano dikasih le supe mang. Tapi ku pernah tahu nak berusaha nah. Dia boleh lolongi gang kan malat kai. Jandanya sih aku tajeng. Tan rangu pojinar. Tapi ini Ceng. Dia mah kebana aku berusaha atau dekati Fitri. Pak Jomblo to nih. Jadi bebas na dekati. Iya, dia mah magaga. Tapi berseki secara sehat. Aja semua magali pada biasa ro. Dia ane si poji pemang. Iya, Dena, hilap mah itu biasa. Ya, hilap mek teman. Ay, sakit sedih lele joko-joko makus. Dia ada tujuan. Iya mah kutu
Tajo aku play base game Ay, bos atau ka segi mon bes keme, pa mon rumi segi mandong dong go. Elo pu, gerak Manila. TG. Gerak Po juga mandar Manila. Ipo gitu. May pala. Jolo. Bola sedih Rahma ye. Magamemang ko bola na. Yellow ni play jolo. Pak de yellow yo. Menno gitu sana. Nalamay toki je menno he. Awah, dulu ya menno. Nacakam makku. Ikan pala mello ko loko. Rahma. Oh Rahma. Ito ni gare, diga agi tu mette. Nalinisan ko makro. Makku garu pale. Iyo, yo ko bang. Tadi Hey, Yolo. Teko poli ko. Napa mo ito lalo sa bola ako? Boleh ki mapa bitte? Di, boleh ki mapa bitte? Iyo. Ise ko to, kilalo. Yolo. Napa aku dia ambil itu apa bitte pakai Manila. Iya maku to. Ay, uras mah beli na nai. Nga mabale, meto ni dia apa bitte Manila. Meto ketinggalan. Di jen. Iyo. Ise ko to, kilalo. Tanah Mondri. Besolok lah. Tanah Mondri. Nanti yolo. Mata nak yolo sih. Bicara ada bala gaya di si embat tanah ya. Coba nih. Hello. Yolo, mabat tutuban na ye. Baca perpere seding. Maka dah mengat. Wah, mabat tua lusuk ni. Gelo seding. Wah, dong ni nalepok ye. Iya, ikut tuh. Lo kata julu-julu nih bisa mareng, mursakat tuh. Oto nih. Ay, kung may salah. Wah, iko salah. Iko Salah. Iko. Teko boleh. Mana kata ke Manila munti? Dia bisa ya he. Lala mo anak sa bulam na. Tapos ka Manila macek mo riku. Kasi buak mitay jadi wepa itu. Oh, berarti Manila aku muala. Ala to ye. Nakana ye. Cok nale. Lari ku. Ya betul tujuannya ya. Selain ipak mah lempa, udah tipak mah berasa. Nampak cap pulau gila, mana air? Cok nale. Oh, postas. Ayo menjama tuh. Ma bengko-bengko mah Nih tani mah tuh mah kutaan sih. Wah, Pak Ustaz. Magan mah ada tuh, mah ketana kutana mimbo De pak, mita mana? Mau ke tanah sih? Nah di agak tahu sih sana tuh lempa. Panasa ulempa. Nakapanasa? Meram sadi kemakutana kutinya balina. Melalet to, makutomu tiap persakon nak. Mursakat tuh pembalasan si pitu. Wah, pata jeki. Na wajah si lolo na tongeng. Paano pala may yolo, mapesa-pesau? Mak meti apa Ustaz? Asalan kegagong pa balinga, tetep aja lunas. Kecuali di gadi ko, makin rengak tuh. Tapi jauh pa Ustaz. Magis beli naka, napak mo lilada lepang, uraso tikum cadi. Di mana pa adiko tuh? Kada iya pa na magalo, kung kanelori.
Aja na pala lepang. Mana kau tak pemecet tahu Pak Ustaz? Macina si kau itu cara mai. Si tongan ni di rupa tahu Pak Ustaz. Dodiki melemak mecai. Asa bayar cai pangaruna setange. Masya Allah. Mengerti no? Oh iya ta Jeki. Jolo. Dia tuh kan tama-tama masih tau iya. Jadi pihak lo Pak Ustaz Pak mengerti tahu nete. Lagu tahu ni soy. Lo ngale sur nasu santang tiku. Dolo iya. Selalu na pole wala. Wah Pak Ustaz. Dodi ngapa ke Pak Ustaz? Dodi masih sakit Pak Ustaz. Lo kemana dosa? Pata Jeki tongang. Si lolo ku purna cara mai. Nalari asik kalau kuku. Terbukti banyak di Pak Ustaz. Bisa makin ikhlas kok. Kenapa mele motor anak air? Pasti ke sesuatu ya, mencurigakan sedih. Tapi ya ke sini alam motor sanreta serupa ada numang rangi kuro. Haha, nanak meragi ya, nak anak tuduh Joko mami itu kau pawas menjawab remuna. Iya, cede menjawab kamu taro. Iku eta pamusulain ka agamet mo ali tapi jumpa kiloku. Papre to kita setangi. Tapi jumpa bawang. Sebenarnya tuh nama apa ketahu-tahu tapam nah. Iya, aja nih kebaca ku tuh. Agak mesti malam orang tuh datang ke jendela aku kita tuh. Pada toko kita tuh pusingnya. Agak terlalu pusing ke bangsamu tuh, naraya biasa mo. Mago itu pemecir maku katut ta. Naptus katona pitri. Kele tona ni Pak Ustaz. Menceri sih kak. Dimeton kagi apa jika bombe ki kota. Deno lo mewo ko. Tak aku deno po jika. Mana kau nama masalah mau dipuji ko, naliwa pujimu. Sudah nih lo kayak siram pada nyawamu. Hai, mana kau kasih tahu apa aku ngana kalau lo ku Negara tak nama ha. Memang gue putus kak Fitri. Gara-gara salah paham bawang eta. Nah sisi ka selingkuh si bawa ke kana. Jadi naputuskan na. Pada dikutongan iyat ta. Dua tahun iku jinna na. Sabar aku na. Dia tuh kau diupagur aku. Pas sedangkan ya lo ini 2.500 cewek tembak. Di mana pegagal lo cedi. Iko si Poji mau tuh napu pernah putuskan. Ya iya. Depu si Poji naputuskan na. Hai puang, setahun ini tanam ibaya pamanaran na. Namu to nga pala padiatiku naman nato anakku. Lo kena beli lo pantas sepingin cok. Iya belum Kalau tongeng anakku pak, di sana ku suruh mewewa. Iya dan apa nu suruh liwa kecua. Kenapa ada kalau tutu. Aku kuya tegelak na mencari kak na si Atom ma pala. Tapi dito di pa aja masuro.
Ini pula bos gue, napa tamat tengah kah? Makanya malu miseng. Bebas kayak metenge. Ya bos gue. Tapi belajar ke laupa. Napa anda mesti bawa? Jok ada ros bos. Silo mo kawan nih, jok bola tu jeki. Minuman nila. Aruntu kang imbo, cedeki cala. Liwe met dongo mi kesipat dua. Namu tonga kami rode tu mulai. Ajo eta apa mace bos, mak metia sa usaha. Matu pasti coba ikut di lematu, baja pasti. Jangan megi bicara ku tuh. Tamu nama sependek ku lalang. Ya lo kan masuk jok ka. Iya bos. Tamu nih sya. Hai, magi pitri melemak maku kana putus kadi. Nagi agnes suruh kau pego mana? Kita open kue bu selang. Gara-gara salah paha bawan nah. Ya putuskan. Ah. Mati di, nekan ini Pak Ustaz. Nak meraga ye. Napa perlu ka panteng? Ay, sorry Pak Ustaz, doa katawi. Aja nawe macepayan ka pato mau Anggali pamalano ni itu. Ngi suruh ko mele ka. Dupay kasi. Pamala ko to. Ito magano elle ko? Mele ka ti ni Mo nga rin ni lemay. Dewe elle ko sanero. Kanya tami padako. Patato niya woe. Leto na bale pante ko Pak Ustaz. Kaya alami. Pak Ustaz, paano pante? Hiye, alay na to mo kura gerta, alay na to mo kura ngajar aku ro. Pesen ni we, ya mato. Oi, Agak sih mali jok kamay. Dema. Lalu mana aku teh, nata pabita sih ko. Tapi muda ni meto kabe seding. Apalagi metete sih denaka olahraga bareng. Oh iya, cocok nih. Kebetulan kami itu masalah aku. Kena tuh di Walas Suri. Selam olahraga play jolo. Apa sana pelajariku? Jadi meto ada mah ketening. Jatuh cintamu ke kuya. Oh iya di. Soro-soro na play ko teh. Malas tangi. Ajis beli mah pista ku tam ku kala ko. Yo, dale lo. Jadi mega baca amku tuh. Ah! Ya! Magi, lo mo po. Meram seding. Mulemu pa. Mamuli ni we sama pusa ko Tapi uli mo pa. Wala ya, tekora. Ito lang sumara. Foto na di. Baik, ako pa